Kipulit ke Sardar Police Station ha ke Santrik Nok Pra ke Lakot Hajirio Presiden Keseng HNYM Neutrap National Youth Movement Bak Louis Doktorong minta kesengi halor ke jingi ki ILP hakis nem arajar kat kendai arajar arpo bat arajar arpowei. Kini ke jing khot hajir kipulit ke Long Banchim statement na u namar bekila dep hajiria barok kinong elam seng bhalang kibala ay la ke jong ki statement. Henry Day satang ya uni unong elam kipulit kimpat chim la yo ya ke statement na u. Kipulit kila kwa ban pendap no e ke jing thokit barok ke bede bikinong elam ke seng bhalang ke bala pelong ye ke jing ki babun jat ha ke snem. Uni unong elam ke HNYM ulai tuo bagi pulit kila thokit halor ke jing berngem bantang ek sekretariat ha ka rally ke bala long hamot pran. Uni unong elam ula pensyai ba umshim la berngem Henry ula yathu ba kan sapoi kapor ba hak bantang no la da ki sorkar kam shim ke jing kit kli ban yadai ki briu ki basyong ha ki thain bordar ka jela. Oba Louis ula kentui ki pulit balada ki dei khasi ki dei ban sange ne weng no shisundon ya ka FIR persya e ki dukhat badi ki nong elam sing bhalang beper namar begini ki nong elam sing bhalang kim yada tang yeledi Henry ki yadai ki pat ba ka jela bat wat ki khun ki kti jong ki pulit ru ula ong Mata ga si ngawan ni to Sardar Police Station ba kadang ga poi jaga sumon letar na liam kulit adalah poi juga kalau tarik na uai untuk bomba dia harga tu ga letar ngai iba kila frame section 353 tu mata mata 506 mata go ga 354 lah dia Hadian bang lawan hingin bawa keren betul SI Satya Narayan Roy wong bah kadai tang kecik penken mau nomor bah ketika ILP isu belajar sama ada kendai harga bawa woi dia nak kalian dari polis department kalau kot hajar di babon kisang balang dia ngah kemen 4 kot por dia yang bah lawan kam kot nang bah ini penting kes kabis penting karena kalian dunia SI bom tahu orang bang kuah bang clear no itu kes berhad kiba mendadan jika dari thang bertikam kiba lah frame ini mo nak tak kenal ya kini kes kebede ketika jinglet dan komsoro haji syanga ngam petasu dah jadi orang tak kenal ki orang bala sutho ke kertang itu namar ni klub I sebesni bakadan agitation klub I ke NGO jompi jadi lah sutha itu pan yo kadan ini connection apa kecingdu jeng sanut ke mensim bakordor hamukro kadai kadak kasin jeng sak hambor jeng jak mri jalada uneu pulit udeu hasi urso bhaban weng no ekene ka faya namar bangi kumgina lak sang balang yada amdai tang dia ring yada war ki khon ki ki jong uru ki ba hadien le le ki khon jong kimi akam pulit kin sarung ki sa ki sang balak bal ki khon jong ki salam kina lak sang balak lada mau sedang ban file FIR kumni daga bakkan no ba oh ba luas ulakran tu sini ban perngam ban form sang le no ganja sisa lada ngi ui bakajak badek sak thombor namar bangi akhon da kanu ke kamru poi sunu khado lada ka sarkar hi kale eklat kan nigilak yagi border area ki jonge balada dang ja shu ka ji sak peniap jong ki parari jonge hapok kapur kata kalau penlong lupa yang ini bah walang ngindrik sang leno andre ke pelong yang ini balok musim leno sal pergi dia ingin dapat ke snosi nomor kini gisnong ke laptop kerke telefon yus ke trisnong orang ba ke jisap la ada ban island ya kitu long yang ban rai mantap aku juga kesengi kenang bangin la ban apil sa ke sarkar jela Meghalaya ba kadai ban penbek mardor yang ni uput usam dia rai uang ban namar ka jinglong ka situation ka law and order situation apa mukro kalau penma ya kipat seturu dia nak tak kadang ngin kuat bang don keno kecing puri ura namar ba kene kecing jab susi kan namla su ban tabluk ya kita kecing ya syak kecing dia wang so ya mak ini lah kiwan yang baik tengi otol abiang kita kabar pila ada tap mala isu terus ka ka bang kuat berpentau sarkar kalong ba new bak sarkar MDA kalarai ban bo ya polis outpost Newtali Southly hapo masih jadi hills, mata lain tadi saya hills. DKI ke bangi kuat kalong ba, ngelayo objektif bang dia apa River District, kimut bu apa harang tersu. Dekum kaseng ke HNOM ke nom island, banbo ya kena police station apa tersu. Lani harang, ini keren saya kata. Namar ke harang ke tersu ke dari ke Jaka ke pemahap apa ke boundary, dispute boundary.
Lada ka HNYM ka ajing mo sarkar ka ban bo hapo umlaper lani hapo umat ka hapo blogwat lar phikwa ban bo ban yadai parari jongi kibla sya haras na kapor si kapon na kadaw jong kita boundary dispute issue kasang ka ajing mo sarkar ban bo hapo umlaper lani hapo umat